Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih, tiranan, serta iyan mga sila social media, Facebook, YouTube. Salam doa kanyang serta na supporting dia ang mungkin di atau ini benar baik dengan obat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumasan sing kamu hakabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Arindiin na sadya inabutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niwa pangadyan bunga sin pag-iman, habunga sin pag-iman, papaamalan ka tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin pag-amal, in mga bariman usog, iban bariman babae, sababkal na hilayad to ing kalasahan kanunungan. In Allah subhanahu wa ta'ala dahin di
hababaw singgumini sa lugay nila buhi, aula-aula na kalasahan sila sinallahu ta'ala aadlaw kana. Mga kakasi sinallahu ta'ala, in ganap pangadjian hiatud na mo maun pahadarat singkamu, ayat hikakapatan tag-unum, kaayat hikakapatan tag-pito, Suratun Nur. Di ayat ini mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, piyabaitaan sinallahu subhanahu wa ta'ala insa barang manusia tumarawa inti may madasim pahati ini in pabaita sinallahu subhanahu wa ta'ala amura in mga sila atay marayaw suara marayaw iban hibal simpito ang gauta pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Taingugan tanyo mga anak po, in parman sinallahu ta'ala ayat ini. Lakad anzalna ayatin mubayyinat. Sa bunal tuod. Parman si maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala yan namuna na paratung maun kanyo in Quran. Iuhan katahun na mga anak po in sulat sinallahu ta'ala in message sinallahu ta'ala asabarang si manusia. Inti may makda amuraim mga bariman usug, ibang bariman babae. Mga anak po, in paman sinallahu ta'ala ayat ini, ipagparayaw sinatay. Hipagparayaw sin suara. Aula-aula hipagparayaw sinakal. Lakad anjalna ayatin mubayyinat. Sa bunal tuhod parman sinallahu ta'ala. Mga ipon kusaplag. Yan namu na naparatong maun kanyo. In Quran maha mulya in halawm niya yan al-bayyinat magpatarang kanyo maglilay kanyo ila siratil haqqi wan naja in dan hikabatok niyo pakasabunnalan sindan hikabatok niyo pakaadilan ikatu sindan ikawatuk nyo masalamat kamuha kabuhi, masalamat kamuha kamatay. Mga anak po, yari nakita niyo haum matulihan. Ti maudim fitna, ti maudim bala, ti maudim musiba. May tayan ti maud aun sabab niya. In sabab niya, tiyay kuran nila in pagpatarang kanila sintuhan, sin hihinangon nila sindum, hantara nila iwan sintuhan, sin hihinangon nila sinadlaw, hantara nila in sintuhan. Ada po ni mga bariman usog, iwan bariman babae, wala sila miutas, ila siratil haqqi wal adli wan najah. Wala sila miutas daing haran. Ampa sila rumagpak pamaksud. Dumagpak sila pakasabunnalan. Kaysa, dumagpak sila pakaadilan, hikarua. Dumagpak sila pa
hikasalamat sing kabuhi iwan kamatay. Mga anak ka po, magkagunahan kita ni usinto na sabot. Sabab, abayta sin Allah Ta'ala, iba na wasihat kato tani sinjunjungan tani walay salatu wassalam, na kurdun na masanatu ini sin hinang mangi. Natikop na manusia sin hinang mangi. Hindi da kumangi. Misang pabiyahan natikop na. Hindi da kumangi, amura hindi migdengaran maguntun. May tayad turi sila kumangi, inggapi nila Tuhan. Intumabang kanila Tuhan. Inmalasa kanila Allah subhanahu wa ta'ala. Puspusun na sintawin tabang niya. Puspusun na sintawin lasa niya. Puspusun na sintawin gaus niya. Apabila nananaykod sila rin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sinjimatu hamasanatu ini. Dahil nga sa babian mga anak ka po. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yahdi man yasha. Tupot da mahasut si mahatinggi, in magpabatok kay mo pa hidayah. Nahisiw rin makabatok pahidayat makada pamandu sin Allah Ta'ala amurain marayawin atay. Amurain marayawin suara. Amurain marayawin hibay simpito ang takbaran wala imibog hadbingkat sindunya pialingkat sintao sumagawa imibog siya sin pagpaibog sin Allah Ta'ala biya sin kaibog simbar iman usug iwan bar iman babae hamasa na kauna iwan hamasa sinjunjungan alayhi salatu wassalam di na mapinda yung pamugbog nila sambil na sadya paadlaw kiyaman. Wallahu yursidu man yasha'u min khalqi ila siratil haqqi wal adli wan najah. Allah Ta'ala nagparasya nabi, nagparasya sulat, magbayta, harap niyo paran mabuntun. Imabaya paran mabuntul, amuad tuwing kakuyangan sin Allah Ta'ala. Insimiha dengaran mabuntul papahawiran. Pabalikun magbalik. Wallahu yahdi man yasha. Allah Ta'ala in mamamandui, in nagbayta, nagdaak siya, nagpara siya, bang man sila ri mutas, dahil nga kasabunnalan, dahil nga kaadilan, dahil nga makasalamat sing kabuhi nila sambil pakamatay nila. Lilingon na to mga tuwanin baran na to. Ampay bariman, di sila mutas. Siusuhod nila patuhan, dumiwan sinadlaw. Sakahaba sila. Tumunay sin pardo, tumunay sin sunnat. Impangayo nila pamahasot si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Iagad sin atay nila, iagad sin suara nila, iagad sin pituang takbaran nila, iagad sin akal nila. May tayad to. Sabab tiyanto nila, amuad timpiyag papanjarihan kanila. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Pamandu, in hidayat, mabuntun, amin makabatuk kau. Papanghindu sin agama, papanghindu deng Allah Ta'ala, amin piarani hanabi wan rasul, mustaqim, mabuntulin ataymu, mabuntulin pituang takbaran mo makad, amurayan inday nga Allah subhanahu wa ta'ala. Naglingog ni manusia. Bang mo puno ning sabab simpiag lingugan hambuk da. Nauno. Wahirun mabaya sintiu-tiu karayawan. Ing kabayaan niya mataud.
Ang paing karayawan dunya, tiyo-tiyo, ing karayawan hadlaw akhirat mataud. Dahil sa wabyan, in tiyo-tiyo karayawan diha dunya, bukon pag-akawan, magsawsaw, na nag-akawman. Magtiyaon, tabi alaw-bay, magsagga. Magtautay anak, magsagga. Magbakay bihang pagkunso, magiluhala. Pagkunso, magambulda. Uno tuhan, yung pagambuldaan, magpatauran. May talong na mataw din kayo mo, tiyo-tiyo kamo. Ang paimbar iman, magpatauran day sa kawa, magpatauran pagtaat, magpatauran magibadat, magpatauran magamal. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, way pag-inggit, way pagjangki, sa babing kapital nila, Ar-Rahman Ar-Rahim. In Allah ta'ala, baying ulungon, baying ampunon, magpaulong kao, magpaampun kao, maingat kao mangulong, maingat kao manglasa, maingat kao mangampun, maingat kao magpaampun. Amo yan, inbeta di katutan niyo hayatin. Na, dinu rahmah. Inagama piag-agaman na to, agama magkasilasa. Napasando nga kuno habaran mo. Papataha kuno habaran mo, harua. Paglasa tawa pagiluhala. Paginggit tawa biadiin. Dinur rahmah, agama magkasilasa. Dinut takapun, dinut taamun. Agama magganap-gianapi. Agama magkila-kilahi, maglasaliasahi. Agama magtabang tiyabangi. Di manjari ikaw hadya manabang. Manjari ikaw manamang, manjari ikaw tabang. Nahisin mananabang, hisin ni panabang mo, dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Apabila manusia nalida, nalusot daing ha siratal mustaqim, bukun na laong rahmat, bukun na laong kaadilan, bukun na laong ikasalamat kaniya, uno na. Kalingukan na, paghiluhala na, pagambulda na, biya na, sinji matuhamasa na tao ini, nanakbaw tuting kaibanan, di katiyo-tiyuan, maluhay mangdada, maluhay. Tumakawa imbar iman. Yusabbitullahu fid dunya wal akhirah. Hakukutun sin Allah Ta'ala inatay nila riha dunya hauno bil kaulis sabin hakabtangan hikahukut. Hakabtangan bang mo ikabtang. Marayaw rin sin dunya ini, iban sin luon niya. Punon na yung kakaya-kayaan sin dunya ini, iban usmano siya. Inlapal ini, marayaw rin dito. Uno yan tuan, kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Ilayhi yas'adul kalimut tayyibu. Ingkabtangan ini, inlapal ini. Di mabaya yung malaikat duma. Magdairik inlapal harap pa mahasutsi. Naimbihawon, unin di mayrik madtuway. Unin kimunik madtuway. Sabab bukun sila tutug. Bukun tutugin atay nila. Bukun tutugin suara nila. Bukun tutugin pituang gautabaran nila. Habiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman kauhan tagupat kajam ila siratin mustaqim. Harap nila paraan mabuntun. Magkagunahan na kita niyo mga anak po.
yarim bala mataud, yarim musiba mataud, yarim pitna mataud. Kiugdan na mahadyan na katan, hindi na kugdanan. Amura immat tan bariman. May tayad do. Gapian sila sinallahu ta'ala. Tabangun sila sinallahu ta'ala. May ta sila gapian. May ta sila tabangun. Sabab di sila mutas daing hasiratal mustaqim. Di man sila mutas sa siratal mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Allah ta'ala rajak. In Allah ta'ala baing ulungun, iwan baing lasahun, iwan baing rijikiun. Baing at sabab yanin rijiki niya. Uno rijiki. Hikabak niya karayawan. Buko ni kabak niya rusa. Buko ni kabak niya pagigil, ibang pagjangki. Buko ni kabak niya banta. Kagawa, hikabak niya karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. Iad timbiyay takatutan yung sinallahu ta'ala, in mga beriman usug, iwan beriman babae. Wa yakuluna, amanna billahi wa birrasul. Diyay taman sinallahu ta'ala, in sipat sin beriman, usug iwan babae, diyay ta isa bin sipat, si mga sila manglalarak. Hindi si manglalarak yan, sipatul munafiqin. Yakuluna ma laysa fi qulubihim. Impamong nila, suara sadya, saun sadya, sa inalawang sinatay nila, fi qulubihim marad. Inhalawang sinatay nila sakit. Uy, ano yung sakit halawang sinatayan? Namuting patuhan. Kunin pamuting nila, yakuluna amanna billah. Karunguan mo yung pamung nila, parat saya kami patuhan, sa inatay nila, wala miyakat. Wabir rasul, iban parat saya kami hauno. Di na mo dayan pagtaatan. In Tuhan, di da. In nabiri da. In syara, di da. May tayad to biyayta sinallahu ta'ala, pag-uus biyaytain sipat si mga bariman, ang pakawri matipo. May ta, yukhadi'una Allah. Ayaw pa hindi, ikaw hindi tipuhon, misanin Tuhan, tipuhon nila ra. Ayaw pa ikaw hindi akkalan, misanin Tuhan, akkalan nila ra. Takaw mga Tuhan, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Nagkaykit na mga Tuhan, imano siya masanatuin. Nangangaykitin suara, nangangaykitin atay. Na, wayakulo na impamong nila, aman na. Parat saya kami sa biyakan niyo. Parat saya kami patuhan, nagkakagad kami untuhan. Nagkakagad kami rason. Waata na, pagtaatan na mo. Sakawa, payaman sin Allah Ta'ala, summa yatawalla farikum minhum. Buko ni sabkatan, aon daing kanila yan nagilalaungan, bukon da bundal, putingan da sila. Piutingan nila, intuhan nila. Piutingan nila, naraaks maun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatawallaw. Taikuran nila ra, ing kabayaan sin sila. Da'wal iman kajibun. Inagi nila, in sila bariman, putingan sila patuhan. Mga anak ka po, impagputing lasun dakula. Yung pagputing hantara sintaywan taulasun. Nawang pagputing sintaywan taulasun, biyanin yung pamuting sintaw harap patuhan. Mga anak ka po, mangannal kita niyo marayaw. Tinapusan kita niyo. Wayroon na nabi pakariun. Amura kumanin kiawin ka to tanyuro pabagbuan.
kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Amura kumaning Quran maha mulia iwan hadis sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Hadzarana minan nifaq. Biya pahali kita niyo hamunafikin. Sabab sila ini nakalarak. Nakalarak sin pagdunya, nakalarak sin karayawan na dunya, dahon pa adlaw akhirat sila ini. Maita, balikan natin ayat sa suratul Baqarah, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Piyagtayakkupan nila, akkalanin Tuhan. Piyagtayakkupan nila, akkalanin mga bariman, di Tuhan kaakkalan. Bangin pangita nila, akkalan nila, sila yung nagakkal simbaran nila. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sila ay nagkalabaran nila. Di nila sadya ka na naman. Sarawa ka na naman nila raya nadlaw ka na ka na. Amin wala nila kaya na naman. In pangakal nila, in pagmunapik nila. Di hadun niya, hipananamda ka nila sinallahu subhanahu wa ta'ala hadlaw ka na ka na. May tayad tubiyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala kato illa birrida wat taslim supaya kita niuri makaig hapag malilla patuhan iwan pagrida hakabayaan sinallahu ta'ala imbari manununo na injumat wa manusia impagpula impagputing di niya hisurin de pa bihad turagbus masirara siya roon magmalilla siya. Itukbal niya na ingkabuhi niya ibang kamatay niya, pakabayaan sin Tuhan. Di niya itukbal ingkabuhi niya ibang kamatay niya, pakabayaan sin akal niya, pakabayaan sin napsu niya, pakabayaan sin sahwat niya, sabab si pugun siya kabuhi niya, aula-aula kamatay. Sain siya, at-taslim war-rida. Yung sud niya na patuhan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Madto mga tuhan. Na, bang mabihad to yaon kanendo, arawot. Pag malilla, yung sud niya na yung kabuhin, iwan kamatay niya patuhan. Warrida, iwan makuyag siya hauno-hauno na ingyan, ta kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Istiqamah amunanim mabuntun. Amunayaning kabuntulan, magkagunahan kita niuwihan mga anak kapo. Uy, kimuyagin taw sin suko-suko niya. Kimuyag siya suko sin kaiwanan. Puridasun niya. Kawaun niya. Mga tuan, magbayad dahadlaw susu. Magbayad hadlaw susungon na al-istiqamatu illa birrida wat taslim in pagpabuntol. Hakabayaan sin Tuhan. Pag malilla, yung sud na tuwing kabuhi na to, magmalilla kita niyo ipon sin Tuhan. Iwan makuyag kita ni haununo na intupungan tutupungan kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, yadto mga anak kapo, summa yatawalla fariqum minhum min ba'di zalik. Aun nga mga sila yan, kukundabon na linlapal nila. Nanaikod sila rin nga kabayaan sinallahu ta'ala pakabayaan nila. Wa ma ulaika bil mu'minin. Bukon sila bariman, sa nagbulal sadya sila. Imbar iman, di magbabayta sindayaw patao. Huminang siya si marayaw, haatulan. Di siya magbayta hatao. Di siya magpanuisoy hatao. Imasa na to ini mga anak ka po. Biya dagbus dugay nging kahalan.
Taong pagkasiriw sing kahalang. In bar iman usog, iwan bar iman babay, makuyag sila nang. Al-khafi wa an-naqi. Tapok. Sambil halumbay na, way makaingat ka niya. Bihawon to, ano niya panahihinang biyabeta na tao. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Kaitaan kita niyo, sinallahu ta'ala rihayat ini. Mataon nagbayta bariman sila. Mataon nagbayta bariman sila. Bihainin hinang nila, bihainin katantan. Sa kalip tuwi bukun bundal. Papahaliun kita niyo, habiyad turagbo. Wa ma'ulaika bil mu'minin. Bukun sila. Bariman na parman sinallahu ta'ala. Bariman sila hagulalan nila. Na. Dahil nga sabab yadto, ulong sinallahu ta'ala ummat ini. Misan pa biyade nilago sindusan nila. Ako tika magtaubat na sila. Ako tika magpinda na sila ring hakawingkukan pakaadilan, pakabuntulan. Yari au makakuyag biyayta sinjunjungan. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Papalanuan ka to tanyo imbaran na to daing harusa. Papalanuan ka to tanyo ing kabuhi tanyo ring harusa. Papalanuan ka to tanyo ing kamatay na to ding harusa. Papalanuan ka to tanyo ing rijike tanyo ring harusa. Lanu ing kagunahan. Bang biyay ta lanu malingkat. Bang malingkat bukun malanu munapik. Hinang si mga munapik. Sakawa malanu na amuna bang siya malanu malingkat na. Saun saan malingkat sa bukun siya malanu. Amunain sa taud-taud masa na to ini. Malingkat siya sa bukun malanuin atay niya patuhan, bukun malanuin suaran niya, bukun malanuin pituang gautabaran niya, bukun malanuin pagkaun niya, bukun da malanuin ingkagunahan na to. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lanu. Bang malanu na, napapas na. Hipapapas ka to indo sa sinadlaw. Hari pamarum. Hipapapas ka to indo sa sindum, hari pamadlaw. Mga anak ka po, uno ini pagpapasyan. Way lumuhay sa kyaw ni tanin tao. Di siya magkakunahan, pagkaon, di siya magkakunahan ununo. Sa kyaw ni tanin tao. Manitay yadto kyaw ni tan. Hawiran siya iblis. Sabab di mabaya iblis, malanu ibang malingkat. Iban di kabayaan iblis, mapapasindusan niya sindum, mapapasindusan niya sinadlaw. Di mabayain iblis, mapapasindusan niya sung matug. Suway siya sung matug, nagdara sindu sa kiarutan. Di da mabayain iblis, magbati siya, wayrusan niya, suwayra siya magbati, nagdara rusa, iban humarap parusa. Nauno yan yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashi. Maluhay prakala, siya kayo ni taninta. Sisiyusin tao makalapal. Hakutika siya matug na sindum. Mabasan niya inupatini. Bang niya nabasa inupatini. Upirat lahu junubu aw khatayahu wa in kanat misla jabadil bah. Bang niya kaya amalan. Kaya jikilan.
Inupati ni. Tuong matungog. Na. Matugin taw nagdararo sa. Halom katugan do sa. Pagbati di nga katugan do sa. Pagdayaw sin pagbati niya, humarap parusa. Sabang siya nakalapal sinini. In paglapal niya, nagmamalilla siya. In paglapal niya, kuyagan siya. Imayta siya kuyagan. Magdihil nila Allah Ta'ala karayawan. Unin hirihin, papasun na sintuan indusan niya misang pabyak bulak bukallaw. Aula-aula mga anak kapuya rin ay sabkitan niyo hap. Biyay ta sin Nabi. Kanu-kanu bulan niyo bulan Ramadan. In katan hatibay huan simbulan Ramadan. Mabarakat. Sakawa haulihan niya sa taud-taud karayawan. Sa taud-taud barakat. Bihaon magdurunggo-dunggo na bulan haji. Hapanag na ni sab simbulan haji. Hangpu dumiwan hangpu adlaw palabi. Di hilan na isab sintuhan karayawan ni ummatin. Na, lawi aw lawang muka amalan ini. Bang muka tasbihan ini. Na, uno yan tuan number 1. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tasbihiyat tuan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maluhay saan tasbihun, maluhay saan hilapal, sa may takyaw ni tanin tao. In sabab nila rapla. Pamahil-pahil. In sababi karua, lam yarda, wala kiwiyakan. Wala kiwiyakan, simbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla jabadil bahr. Ampunun na sin Tuhan. Papasun na sin Tuhan indusan niya, misan pabiya lagbo bukal laud. May tayad to, nangayo na siya kamaapan. Nagtawbat na siya sin pagtawbat, di nabalikan. Taubatul sadika. Taubatun nasuha. Pangayo, kaampunan pa Tuhan. Di na kulong na utuan ko mag-isab-isab. Na, balikan na to mga Tuhan. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Waibihan luhay. Namay tayad to kaunitan balikan tani karua sammalin pangatud niya, sammalin suara niya, sammalin waliyadu billah. Hinsumunod. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Kuno yan Tuhan. Pataw rayan to. Yung sa baba nahang po. Hinangariatusan, hinangaibuhan, aula-aula panagnaan, simbulan haji. Sababing panagnaan niyaon. Lipat mang lipat inirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala kayo. Na. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Uno pa yan, subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala,
Bangyad to kiamalan sintaw. Balikan tani. Haway sammal. Sin pagkaon niya, sin pag-inom niya. Ampa siya nagmalilla. Iwan kiuyakan. Kaya hagad na imday tayo ni. Upirat lahu khatayahu. Ampununin dosa niya. Kaya dosa na bagay nagduwa. Dosa siwi, dosa na kula. Suway niya pagtawat. Mga anak ka po. Kakuya ka niya nugara kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babian. Ingkabtangan sin Usman ibn Affan. In Usman ini. Maluman kanin malaikat. Maluman da kanyan tao. May tayad tumaluman kanin malaikat. Yaun haatay niya. Yaun harila niya. Yaun napituang gaw takbaran niya. In Quran. Iitikad niya. Biyabasan niya. Iaamalan niya. Sambil amin kiarugsuan siya. Yaun siya nagbabasa sing Quran. Aun tuan kabtangan niya kato taniw, pamaubukan na to. Uno yan. Innama a'takumullahu dunya litatlubu bihal akhirah. Dihil kato taniw sintuanin dunya, iwang kakaya-kayaan niya. Anjari kau matupay kad langitan sipak, mga undahula dituhin lupaan. Nanara na. Nakad tuning kamatauran din kato tanin. Patiap-tiap hula. Nauno yan indun niya yan dihil kato pagunuhan yan. Litat lubu bihal akhirah. Supayan niyo mapangayo, madawhat. In kasanyangan hadlaw akhirat. Bukun magpasanyang dia dunya. In kasanyangan dia dunya magtaat iwan magibadat pa Allah Ta'ala. In wala nagtaat iwan wala nagibadat. Sanyang kaya na naman sinsimud, singgim pa isaan. Mga anak ka po, piyag lang na si mga doktor, mga biyadto ragbus. Na, uno yan yung biyata katutan niyo. La tarkanu ilayha, ay kamu magpasadap sin sarap sin dunya. Pagpasadap kamu sin sarap sin pagibadat. Pagsasadap kamu sin sarap sin pagkasilasa. Hakabayaan sin Allah Ta'ala. Pagpasadap kamu magad hatay-tayan hasiratal mustaqim. Harap niyo pakasabunnalan. Harap niyo pakaadilan. Harap niyo pahikasalamat sin kabuhi. Iwan kamatay. Haantara sin kamu. Sin makauna iwan sin makabin. Na, yadto mga anak po na mura-murahan. Tubtob na rin to, wang man kita niyo. Yanugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Makaibadat kita niyo marayaw. Habiyata sin Allah ta'ala habulan haji. Bukun sa jahan naghaji. Wang dihilan sin Allah Ta'ala maghaji karayawan. Wala dapya pagtingka sin Allah Ta'ala. Dihilan da sila in wala nakakadto. Bang mayan sila di mabutas. In baran nila, in jasad nila. Pakabayaan si mahasus si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa syadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Wa an yaj'alana minal faizin. Wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah
والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magsupo, tuan po si Masyasat to, magumpat pa ka. Wait. Uy, saan pito ng putag lima? Ha? Ano pagputang irong ito ay? Ha?